Viti FM na Botiboti. Ekoten vikemni Opunzis, proud sponsor of the Fijian Roa. Yan nasalga kambura kingon na Viti FM 92.2 FM kami dang kay kachi weekend hen nambongi binaka nikua ndo magital tumoy no nda yang wango ni Botiboti. Ya wotu nga ni rongo talanoa lasa na mbongi ndi dai. Bambulu suka ngori bikemni na siamo to ngori hen lomo ni motoka basi minibus wakina wikemni na ngaravita vitu yan bukuni rambongi yan mbongi ndi dai bambulu suka ni bikemni wakina wikemni jalan siamo to ngori en Facebook page ni VTFM na bukuni live wa zeri suka na mbongi binani ko bambulu suka sa dampal pimbani balu na bukuni susiakona mai nasi balawa haus kami binga be tom motuk sa nandrau ni bono ndo mule binakai wadi ni bina 20 mule binaka isana bungangu Luciana lele tu sau sa wadi ni bina 20 soteni na mataka ni singa moniti mayango ndo na kena dawir mandeni pangori loma bimbite ni gori na kondu koro loma biti andi ratu balawu ni mule binaka Makin bi matin west ngeu tekira ni boleh benaka zole benatau awan ni benatal teni bi kemni wa ken bi milisimanu boleh benama tangali neta isale ni meni kina gor biane buni ya wa Saloti John Susu MC Watson dosana ni mital teni na bongi binani ko okay nanonda italanoa lasa nga na bongi binaka ni kuwa na bongo ni nonde ya wochinga ngo ni nambuti-buti na mbongi bina nikua non di talanoa lasa nga na mbongi ndai na talanoa lasa nga membala ito nga na redo chuka na bukuni ngito sa warau tibu ba dori chuka na ngono binango warau chuka ndo na ndo di batang sidi na bukuni non nalai wati lo wataka ndo na ngito sama ni warau binaka ino koy pale ngay mbongi mbera chuka nindo na mana talanoa na bukuni non na Babaka sama taka cukup nabi kami na paedora en na bukuni nona lei potilo ta kana pateng sidi en na dona gitu. Sambito patake sarwando ko nonia ya me barote ki kwa en na bukuni gitu. Nona ngunia gono cukori le bidang na kaloko. Ge kita dala ko ni andramai. Sa bola taleti ko na diwa. Ya mateni gitu me na potilo ta ko na tin na kaloko. Nona yan rato tolong ngamai. Sa kani baka sama ta ko ni ona makumbuna. Yang gitu abu kecil meni balik na matakaleleya
ka ndona bono imbita tani kino ko no ne yellow card na turangango ia nangona nga sa ngole ni kino na turangango me sa le boro tiga busur ngana mateni gitu sa tatara bango ko na nona tanga sa bakilau ko ni sasanga nindo na sindo talakad tu ena nona tanga na turangango dara tu na gitu ba deri chungo ratatar bango na nostoki ni baba bango ra reta maiki na kad ndamu kad na romo ya na turangango wembo tadi kilabi na ko alimita rago tilo mango na turangani maluku mai moala o yung bale na turangango ikili na do di batang sidi ngor na sotso tani gitu ngor mai na silu ena non na sangole ni na turangango me sangole na turangango me salai po madala ko biro na kapitan ni timerua ni ngule da ko na nona kad sangai bembe ta ko no nguniang ko na sama ni po madala ngai no ko biro na turangarua kemro na turangarua saboro te bungo na gitu sa madala di turangan tu madala turangango sa ndo kilabina ko na lawa do sa babaro binang may na puling gitungo iya nabika nga usa na barta ka biken ngo biken monro na kapitan ni timerua nangona nga usa barta kani kita ko na lingang go bikem ni sa barta ka bikem ni oya ni kad romo keba ka usa mani bota kani bongo na lingang go biko kembale esa kad ndamu red card nangona sa Rabando ni sa raro na kapitan ni Roro le po masala ta kabira na leni timi ni koko nga nang gito ya lita libera na leni timi naka nga sangay tuko na may naka nga sangay tuko no chimay o kapitan ni naka brief tikiro may kina o ndo ni batang city na ndo na solito to ngoro referee Raida sarto ngeno ko ni daka enduan na wazu se ndo bi wazu en loma ni rak no na didi tu ni o referee ngai mbita ini bongo ko na lingana me porta kai ni bongo ko ni yellow card be kana zorbuya yo kana zorbuya nona mbita ini bongo referee ni mesa yellow card ni ngule da zorbuya na lebu ni kai baka sa mutaka tu membolet no ngito ngai kinda dara tele mo yo referee ni sa high five tal me biko na zorbu mana timi ya VTFM na Botiboti. Ekoten vikemni opunjis. Proud sponsor of the Fijian Roa. Roma ismektal ro na lerwa o kaya lo kantaki wate ke referee oni sana ni micheni be kemni ke na ndo be tokon ni be team ni be ko ribule so oni sabana mata to na bo ni sotsota ni Vodafone Fiji Secondary School Rugby Union Super Deans Championship en mo ni matango kaya ko benamuni Senikau erandau seretaki boli sera katuna sera kendai boy endal boni endua nanu marengeti au dau mai mosita boli senikau ya mambulo chakani bikem ni tetala na itokani ni sasa machukuma na wasini ngona binango aba bimbito ko bi mati mes ngeu tekira dola bina na ita wani ni bina tele bikem do era mbogo bina ni ko mil simanu na balebu na ita mata ini bole binaka wani ni bina tal tungani wo ni bulo saka turang matangali mana sandimbedi mai Christchurch mai New Zealand siamo tal cuma nambo nikua Elisabetta ndaureo ni bole binaka mana ni mitali tunga ni kina gor Mr and Mrs Naburai en nikua suko tunga mai nadaka ngor mai Rockingham Perth en nambogi nikua etu atembuli ndum bole binaka mai Derek Hostel en nambogi dinde bon ni binate ni meretoro ni bole binaka wani ni binate ni bikem ni nambogi binango wakina kibe niko na silan ni mule binaka mai didsel kalsa ngangori siamo cuma kina na bugini ko so saya na gele bugini mule binaka wambola tal to kani gor kibita mai semesa le ngamu zola bina mai kulu mai singa toka simeli to ke zola bina wani ni bina tal to kani bikem ni na bugini kuwa almita rokotilo basin mainda ya men ya na talon dina sernga
George Fong ni mbole bina mena ni kina be irna le ni Anasolia Youth Club ene ken sa mingara berotinga na sasama kini korendai wa mimbi nga be kemuni uisale na yo ya woni Botiboti sa ni bina ni George ena mbongi binango wa kina Luciana lele tu sa mena ni mital tani kina turanga kini tambagone ni abusa tui inako ena nandra sole bagi chiko ena laulau tu sana ni mitske ni boka mimbi ena mbongi binani ko bitabali tu inako sa loma mimbi tu ni ko ena mbongi ni dai mere toro don bole benaka mena ni mengani kina ngori berto na boys nga ngori mai vale o dama pau o gebi o lesu andro lesu nga mai kiro lesu tal tsunga kiro talanga na grogo mana ke sai ndo sana ni mital tsunga mai alumita roti loma ko ngaya iku lewelenga aku sinta ana don bole bena mena meni kina ngori tesmeni alosi tunga ngori ono ke ana tux do sa bole bena seriana ni bole bena kai woni ni bena tal tunga ni bekem ni na bogi bena nikua alumita roti loma orang oi sabane ni bina talteni una tina korbo ni bole bina ni bina taltunga ni bekim ni maiden b and tangi mode ni bole bina kamena ni meniki na so boy maiden b and tangi mode so bo sa mondo bekim ni cara maya kalo vale bole bina ka ni mitu ni gorma macere I avotu ni lo I kalambo do sana ni mitu ni na mbongi ni dai wani ni bina te ni bekim do na mbongi bina go Bagakin wetina I grace koroi ni bole benaka fasi titina ni bole benaka mai no do rewa do sa siamo tsumai na bogi benani kondi sau ni bole benama matakali yan benaka na ni meniki na staff ni BISS kama bimbinga isa bina vale bu di sau na siamo tsumai na bogi benani kuwa wanga ni wasambula ti ni wasambula wanga in vokagel na bogo ni yan bogi wanga ni wasambula siamo tsumai na bogi benani ko tina yili kimi na rambe ni bole benaka mai buku ya mangon rememba Lautiki Victoria nimbule binaka mena ni mengani kina birna anda 19 ni tim na sine ngol lima takaki voto kola sa loma bimbitu ni amasai na kutu nimbule binaka wani ni bina tu ni weekend ena mbongi ni ndai zaba tal tonga kerin nande ya wongo ni Botiboti gai apa ko tomo ina numbi na mi ke pa binaka tan be na mi se mo be na numi